Assalamualaikum guys, balik lagi di Boyik TV. Kali ini kita mau nyalain petasan lagi nih, mercon korek di atas pohon. Awas ikannya. Oh, hancur guys. Pohonnya tuh. Anjing. Ini nah. Sini nih. Oh, jatuh. Sini aja ya. Nih. Oh, lempem guys. Mana kak? Lagi kak? Was. Oh. Lagi. Oh. Lagi. Sampai hancur nih guys. Lagi. Oh, patah. Oh, patah nih guys. Wow. Yang banyak sih, yang banyak. Taruh di sini kak, sini. Lagi. Jelek. Wow. Lagi sini. Wow. Lagi. Lagi sini. Oh, jatuh kak. Jatuh nih.
pasang lagi guys. Oh, lagi. Lagi. Ya, tinggal 2 ya. Tinggal 2 nih guys. Ah, jatuh. Oh, jatuh ini. Terakhir. Oh, udah habis guys. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.